Hello so pite ho tu ni khon leisi chunga mizo sin agin le aki chat gal sat na hui kong la a aman tam pen le amin thang pen tu ni chana America ten bo aneizu B2 bomber chung chang thu kitchen ta in anasei khom ki no hite video hi apat na pat achai na ge inangai di win ikitem ki no ve B2 spirit bomber hi leisi chunga hui kong la a misailin akap tha theilo khat a hi hi chu hui kong hi alit dan bol len tol to ki bang ahin radar akon tho site ma bo ki mu ahi US$ 2 billion lu na ki sim bom thla na hui kong hi tu ni chan ge a hui kong ki sim la a aman tam pen ahin lai jin ahi hi chi fit zakhat le som segi a lin hui kong hi I ati le radar in amat do thailo ahi dem hi chi hui kong hi IPA ki sima asim na a ipithi amanova kumsom thumle ni sung America in van noi mi te dinga asialu ahidem B2 bomber hi America te leisi chunga ana zumji uwa ana sim do u ahi 1st May 1960 ni khon Pakistan Misawar Air Base apat America huikong U2 chu anakipat do in hichi CIA hon Soviet Union ho velhidinga ana solu ahi hichi Cold War lai phat ahin America le Soviet Union ho khat le khat imalam zo si a achung nung jodi anaki chu lai ta u ahi U2 hui kong hi fit sang som get asa nga leng thei ahi ji chun Soviet radar in man phazo pontin fit sang som get asang leng hui kong kap thla na thei ding missile jong nei po vin ti tia lunglen ta ana solu ahi ahin Soviet Union airspace apha pha un Soviet radar in anaman paingalin apat na lang chun hui kong le missile mangchan kap thla ding ana govin ahin asan walji chun ana kap thla zo po win hi chun Soviet sipai ten S-75 vina missile chu hui kong to chun lok abolun ana kap mun chi missile chung chang hi America in jong ahead ahin chana sa nga leng thei ding chu anagin chat pha lowu ahi ahin agialu hiallam pe in S-75 chun fit sang som ge na sa nga leng hui kong chu bailam chan ana kap hlan hi chun pilot pa hui konga kon parachute mangchan ana leng do manin Yekaterinburg muna hui kong chu ana helhan ahi apat na lang chun America te chun NASA weather research plane ahi ativin ahin Soviet Union hon ahinga amanu pilot pa le surveillance man cha ho van noi mi te masanga ahin phon do uchun US anazum delta na hi hichithil so akon alang to a kihilnan anei honin Soviet Union in air defense lampang asuhat be un chule America in radar in aphazo loading hui kong ana semin ahi hichi phat lai chu America 10 B-52 bomber ananei zu ahin Russia airspace alen lut kha le akap thla diu ahi ti chu ana hetchin tawin ahi USSR in 1970 change in air defense missile kilometer zakhat sanga hui kong jong nop sela kap thla na thei ana sim do un hila chun S-300 jong azawin ahi hichi phat lai chun Russia te air defense aha dan chu akidin te pi America general khanin aseina a Soviet Union a B-52 bomber agalen ludding chu hoi bom la a songchang ki sep lut to bang hiding ahi anatin ahi America in 1978 kumin Advanced Technology Bomber ATBM program lance anabolun hichi program anabolo na pi penu chu ahi le hui kong khat sima hi chu Soviet Union ho radar le air defense hon amat pha loading agamuwa galeng lu na bom ahin tha a amat do masangwa hung le len do thei sim do na dinga hichi program chu lance anabolu ahi America te ngai cha chu B2 bomber in anasubul hitnin ahi B2 bomber hi America 10 1882 kuma anasim do wai hitan ahin 1997 kuma vanui he dinga ahin pu do bemu ahi B2 bomber hi radar in amat do thailo hi len nadang to akihi na pi pen ahi B2 bomber hi hui kong dang banga amei umlo atha jingbo ahin hi ji a hi
radar signalin a ho kha ting a ho theu pai paya radarin ama do thailo a hi hui kong dang ho hu ivet le anung langa amei ahin hi chu radar signalin a ho kha ting le na reception in ama na itabang len na ham ipi apo ham ti ama do ziu a hi B2 bomber hi akisip danzi a radar in amat do zo se hilovin ama hin radar signal ho zob lut na thei tha zong anei a hi hi hui kong radar cross detection point hi 0.0001 square meter a hi chu mun sang ta a leng thosi radar in amat to kibang a hi B53 hui kong hi radar in amat ting intema amuzin a hi F15 room khat timin amuzin JF17 lupna timin amuzin chule India ten akison pi penu Rafale hi radar a lukhap timin akimuzin a hi chilen na li ho sa nga lin velvel B2 bomber hi radar in thosi ti mabo amuzi a hi B2 bomber hi steel technology mangcha a kisim a hin galmi te radar a kon hoido na ding se hilovin infrared surveillance system akon hoido onadinga kisim a hi infrared surveillance in hui konunga hungdo akhusa ho ahead do ting lok abola aka phazi a hi ahin B2 bomber hi a engine asunga ahin engine a kon hungdo akhusa ho chu direct nga polanga leng do lova polanga huidap ho to kehala chuting labo leng do zi a hi hichi a hi B2 bomber hi hui kong dang ho banga anunga akhu kimuzi lo a hi F16 hi infrared surveillance masanga alena a hi le kilometer zakhana akigam thlat hona kon amat do ding a hi tai ahin B2 bomber hi kilometer soma akigam thlat hon ting lebo amat do ding a hi B2 bomber hi kilometer sang som le sanga a sanga leng the a hin alen sang the ji hin infrared radar apat hoido ding se hilovin hui alhom ji hin hui kong thau ne alhomin mungam thata ata aleng thejin B2 bomber hi thau khat ve akithun dim se na a hi le kilometer sang som le sang khat aleng zovin a hi B2 bomber hi radar in amat do thailo ji a min thang hilovin akisim dan ji a hi B2 bomber a hi ECM a hi lo le electronic control module ki fit a hin ECM hin galmi te radar detect abola signal api a chuting galmi te radar a chu ama tabang bang B2 bomber somni aum sa ji a ata apen hoi chi hamti a head do theji lovu a hi B2 bomber hin kg sang som le sangi le zakhat le somli le thum agi galvon tola pat nom sela alen do pi thei a hi chi hui kung hin a oi sunga ZDMS somgit apu theijin chule nuclear man cha jong apu theidinga kisim a hin bom apu ding aki het chai ting radar in ama do theilo nadinga kising kit ji a hi B2 bomber tanki full hin USA apat Russia apha a hungki le zo a hi alen na lam ka a thau a bei kha le van lai zola thau akisun theidinga kisim a hi chu tu khanga India te ki do nagal hui kong Rafale le Tejas in jong a tan a hi B2 bomber hi USA 10 galtam pi a anamang ta vin a hi ga he theding in Kosovo war 1999 Afghanistan war Iraq war chule adang dangin anamangun B2 bomber hi Afghanistan war achun nithum tol chulovin analengin nithum sungchun vanlai zola thau khat veibo akisunin a hi B2 spirit bomber hi goledai kai hen lang mei kai zong le a hi na bang ta a ki mang thei a hi GPS se hen lang tola control center to ake homat na tan zong le a backup system mangcha a si a kon leng thei a hi chi hui kong dang to bang lova pilot pan computer mangcha a he ji a hi pilot pan ake he sa nom na lang lang computer koma a seile ama chama ki he ji a hi B2 bomber hi va noiza tu ni chan geja somni le khat bo ki sim na lai a hi chi hui kong khat se sim na a hi US dollar 2.3 billion alu jovin hitabanga mantam hi tu ni chana
America ten bo anei na lai zin a hi tunin kho awa noiza hui kong gim nei pen le man tam pen B2 bomber chungchang isei thei chanu hi chan hin a ki chai tai a chai na chan ge hin ngai zo si chunga ki pa thu ka hin sei ki ne ka ki pa e